Pihak Penlon, lapisan si Ilipun Kardiang Longaran pun kami India ada yang kami longsi sebenarnya Ilipun kami India lo kusimat hapan si labang tu sabing jelong ani ingin karang cuti pansi aningkan bang kami Office of the Deputy Commissioner Ilipun Kardiang Long Ahinten sepatnya si pansi alir asam dan labang tuani talon pun bongong. Labang sa kasalanolong, kusensi ko, tawid ka ba, matumas pasan, isi jumalong, kaisalong ko. Labang sa together hinihang din, independence day, kasalanan tawid awang na kasipatidun doan ten, inquire track under. Labang Christian English High School, Sunrise Academy, Menhamsi Memorial English High School, Modern English High School, St. Mary's High School, Assam Rifles Public School, Lapente Ben Party 23rd IRDN Hinsen. Lapente National Anthem, Lake Bahar Rao Navodaya Vidyalaya, School of Students of Mahinsen P, Lunpotiko. Lapente Dutula. And some artists, such like as national flags of different sizes are used abundantly to symbolize nations to the country. Students adorn their buildings, movements, carved fountains, and replicas of the five colors. Over a period of time, celebration has changed. 뭐라 스틸러 같은데 사람 많아 해야 그래 봐봐 에이 벌레 에이 많네 풀 에이 아이디 아이디 এই দুটা লাইন খালি থাকিব লাগে
Indung nang dumam abang pulang pulang nang tanggung tumula mitai trepo agar sedojan yukin indung kapital usujeso independent jutus urusan jeso ada lokasi kapital menjeso amilo traffic ini independent kapital ini katalah lalu Rasulullah Sahut Aram Jalakan Penyetahan kata Aram Melihat dan Yubu Asusah Hakim Kuasim Allah Sahut Saudara Bhagat Singh Mahatma Gandhi Mangal Pandey Subhash Chandra Bose Pandey Shekhar Azad Rani Lakshmibai Lal Rajpath Bar Gangadhar Lakin Sri Abang Pulang Jatuh Masuk ke Sultan Apaan kita mau Anak dia Aku apa Ini Masuk kerja orang sedang Kalau itu Judulnya kepada dia pan Judul yang tolong Judul yang tolong Anak masih sudah hansi lo Nama tempat sini lo Kerja lo Tangan saya pan aja kau Siksi lo Siksi yang menghipu Kasih tahu tadi Kerja itu saudara tengok Kerja saudara Kalau kerja saudara Kecil main puluh Kasih turun habis Ongkang Macam konsumen Dan konsumsi Anak itu Jalan itu Songgilkan jengok Kerja orang buat kali Ayah semua bersama kita yang faham. Allah mahu yang itu, lain Allah mahu juga. Tapi mohon, kota yang itu, siapa yang berkata apa yang kita orang muda sahai, orang ini, mungkin jalan pulau. Yang ninja kacau Halo. jangan gitu Halo. ayam senang saya macam Mari tamu ngau pula. itu kira orang kampung kosong sedang bertanya Ye dah jalan mari. Biar orang mari kana. apa yang Banyak ceng gitu. Bharat kalau sekolah dengan pulang tiada je ikut mereka itu Sokak buka. Halo. Orang ni MC. Dah hidup. Apa yang tadi? Orang bagi orang. Unku halo. Pelang. Agustin juga melihat ini dah muka. Bisa sama dengan kesehatan. Apa? Isu sarangan pun nampak nanti lah. Apa yang aku ni kesalahan? Ayah tu nanti dia ucapkan. Sudah kasih. Kerja orang dari itu. Tim terjadi, itu kata orang pada itu kata semua orang ini kita yang mereka mana itu sekarang kita cinta, itu rasa kaya kita cinta itu kerja orang kita sama sama antara kita dan dalam saudara saudara kerja orang kita semua kita mungkin kita
Internet lisensi dan lisensi ketawan kami macam. Oleh nama saya Ketam, abang Profesor, Dokter, alam semua yang di Toronto, alam semua kata teknologi apa? Itu kerja termas konsul dan ada sisi konsul apa? Yang kono. Lalu begitu, adalah nama di sisi. Akhirnya yang punya cahaya. Jadi pun akan jadi itu pekerjaan kedepan. Abisnya akan dalam kalau itu pilih dalam itu kerjaan termas konsul dan itu dia satu saja itu kita leklo. Lalu begitu masalah yang lebih kedepan akan kerjaan kedepan dulu. Itu yang mencari siapa? Kalau mereka berhubungan siapa mana? Kita lagi panjang mata pondok kerja tempat konsultan. Yang kontra sekali juga sah. Jika kan mereka cari awal saya cuci banjir pas. Itu kerja tempat konsultan itu. Tempatnya lagi itu. Akhirnya kan mereka cari awal saya cuci pas. Ya sebenarnya semua orang sudah pun. Anda suka mereka, ye, bukti ni, wahai mereka, wahai kalian pemirsa kerja pemirsa bukan pondok. Yang terkini itu, detail, ke, istiadat, akhirnya tuhan mana, kalau student tu apa, awak tu apa, student itu bahasa kerja pemirsa bukan pondok. Wadahnya itu kerja teman konsul dan tim kerjaan itu masalah. Dia kerjaan kalau dia kata akan jangka akan bagian dan tinggal sensasi. Begini dia sedang kerjaan teman konsul dan tim kerjaan itu tinggal sekitar apa itu waneras posisi itu bukan poliga. Jadi tim kerjaan itu dia kerjakan. Yaitu sektor itu yang poliga Tuhan itu kait itu macam itu yang pondok. Akan itu double sekitar apa mana? Double sekitar kita. Itu dunia sekitar apa mana itu? Lalu mungkin siapa lalu sektor. Lah pokera, lah pokera puri poket. Akan kita bagian dan cincang saya itu apa? Tapi dia cincang itu lah pokera. Ini pakai bakal dan itu kerja laut atau tempat konsul kenapa komen dan sifat bawa begini itu. Harapan pasti orang satu yang itu sektor orang. Kata yang konsul kira. Ini dunia punya teman. Tim kerja laut dan itu hobi lagi. Dan hoda orang kawasan Jawa. Langit kawasan Jawa. Ada kawasan Jawa orang saya. Kedoaan orang kami tinggalkan dan semua pasang sarapun. Pada kata konsensi dari kerjanya kepilang sedang semua insya Allah ambil awasan itu tim kerja awasan itu sedang dia fantastik pada harus sedang dia kerjanya disiasi dan kita sudah kena putra sedang mana mereka malam nak kata kami salahkan dan jumpi. Kalau dia akan ini kalau yakin kalian boleh yakin kalian berkerja dengan solar kisi banjapan. Akhirnya dengan solar lah kisi banjapan itu kerjaan nama konsultan dan ponela. Lain, macam janganlah kita ambil kan. Ini nak teman, untuk mende. Lalu kata lama ni macam kita kalau pamang kemudian kalau hayarah macam tinggal di dalam dampi, lebih dampi. Posisi kesenangan dan itu kata tinggi, kata percaya kamu sendiri pun. Orang itu, kerjaan dan kedoaan, dan di kolom kita mungkin kita nanti kali, kerjaan macam kita macam seperti kali, itu, alam kafe akan kita ni, kerjaan yang kalau akan kita menyusun, kita pun dia kali itu boleh panggang. Tapi dia bukan ada yang dia loh. Hanya tidak hospital kami tender korang loh. Lagi itu pun dia
titik formula jangka itu. Lihat Karbian Long, dia kolej tadi, itu akan dan government kolej dia kolej Long Pondo. Lagi kata lihat itu mana atau mana ayah warga titik pojok hanya tukar jawab tentang konsultan Long Pondo. Politik itu menjadi hamil yang titik pojok kan, itu lihat Karbian Long. Adalah itu akan government dari tempat dalam itu mungkin saja pada desk kerja proyek itu titik pojok fantastik atau Long itu. Lalu itu lokal dalam kenan otomatis dalam kenan apa yang kita nanggul kaya lok itu dengan apa namanya ente katanya sesuatu ente katanya apa yang kita nanggul pembantu ini ayam sudah ini samji ini sini dan sebenarnya tengok ini kemen katakanlah ini baca kelas satu menjadi dia siap kursi lokal untuk program lo ini itu ente kaya Ente itu substansi itu. Ente kami itu berikut itu. Ente kami itu tutup itu kenal. Ente kami itu bangku itu. Ente kami itu cici itu. Insan jinjan, balas jinjan asal. Ente kami itu cici itu longgok cici itu bantak itu. Tapi ente kami itu substansi dia. Ente itu handball yang gambar itu. Bukan bangsa ini sesangat tetapi istilah kursi masalah itu problem. Aku itu melakukan kajian yang sekolah itu problem. Saya tadi bagi program itu masalah di pujian itu bilangan itu ajar potensial. Saya tadi itu dokang baru yang betul dari dua kecil dewasa ke pedagang lagi lahir dari itu isi akan jadi itu mengisikan itu Anton kerja orang tadi itu dorong kai itu kesan itu itu hanya program itu yang program itu dinilai kan di pasir atau yang program itu minta nami normal itu. The whole country is celebrating the 22nd Independence Day today. We know our independence to Congress. Freedom fighter like Sardar Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Mangal Pandey, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad, Rani Lakshmibai, Lal Rajpal Rai, Gangadhar Tilak, and thousands of other men and women who gave their life for us. Ladies and gentlemen, under the open leadership, Sarvanani Sunarji and Dr. Himanta Biswa Sarmaji, there is dream for a new India. In Karbianlong, we already have seen kind of new Karbianlong and developed Karbianlong, Indian Karbianlong, East Karbianlong. We are committed for development and better roads and construction is already going on. To connect every part of Karbianlong, we can give our boys and girls to cutting edge education. Vinamoto, Tokata. Ladies and gentlemen, the ultimate hope and extension of people of Karbianlong is to active autonomous state under the Article 244A of the Indian Constitution. I ensure that we fully support and we are doing our best to execute because we need autonomous state under the Article 244A of Indian Constitution. We have 10,434 square kilometers. Bigger than India state and bigger than Sikkim state. Indian Constitution. Lastly, I would like to request, unitedly, we want to establish peace, unity, harmony, and quality division in Karbianlong.
morning, ladies and gentlemen, and my dear friends. Now we witness the great parade. This year, on the 7th. Labang so Independence Day Catalonia long contingent in Koyot Shop and Chipate Ponatumdo. The Japon Lin Parade Commander DSP Joydip Daudum Lang Hasa APS Home Guard Commandant. Twice in command ABI Sir Bracewell Kalita. First contingent, we have 20th Battalion CRPF, leading by the Platoon Commander, Inspector Rajkir Gujjar. Second contingent, Assam Police, led by Platoon Commander, UBSI, Bulendra Chetia. Contingent Assam Home Guard led by Platoon Commander ABSI Janindra Basumatari. Fourth Contingent Dipu Golf College NCC led by Platoon Commander Under Officer Kul Bahadur Chetri. Contingent DAV High School NCC led by Platoon Commander Under Officer Dibjan Bordoloy. Sixth Contingent Difu Golf Boys High School NCC led by Platoon Commander Under Officer Dibjan Bordoloy. Contingent, the Moscow High Secondary School NCC Boys, led by Platoon Commander Sarlong Crow. Ninth Contingent, Community School NCC, led by Platoon Commander Ajanta Lekhe. Contingent, Chandra Singh Theron High School, led by 11 Contingent, Dipu Gongwar High Secondary School, led by Platoon Commander Supriya Dev and Flag Bearer Vaisha Bordolor. 12 Contingent, Indra Vidyalaya, led by Platoon Commander Longmi Ibe and Flag Bearer Bronson Mili. Under Ricky Das and Flag Bearer Vicky Das. 14th Contingent, Badal Memorial High School, led by Platoon Commander Suraj Khidri and Flag Bearer Raikum Singh Todar. Government High School, led by Platoon Commander Wilson Terang and Flag Bearer Alok Banwari. 16th Contingent, Mount Calvary High Secondary School, led by Platoon Commander K.G. Putopi and Flag Bearer Myron Diputta. Bodhya Vidyalaya, led by Platoon Commander Rahul Sevan and Flag Bearer Nemo Shamgite.
Platoon Commander Pramod Uvar and Flag Bearer Malavi Rangkarti. And Flag Bearer Manjuta Hansati. For contingent, Sunrise Academy, Rapper Platoon Commander Dinesh Shah and Flag Bearer Vishnu Mailongra. Semua silang For Platoon Commander Akash Kamal and Flag Bearer Claudia Rongkiti. Ranger Contingent, St. Mary's English High School, Rapper Platoon Commander Sandra Du and Flag Bearer Regina Pitupi. Second of the display by the District Agricultural Office. So we have Executive Engineering, Agricultural Mechanical Department. Program. Fourth, we have forest department, displaying clean and green natural
Don't have. In olden days, women fought for Lema Primer, usually to then return to welcome the valiant warriors after defeating enemies in the battlefield. The song goes like this: We welcome you, we adore you, for bringing riches to our land and people. You are a brave son of the soil, waiting for you to return. Come have the food and drink prepared for you. You must eat, you must drink, because you brought victory and glory to the land and you. Kansler terima bilang deh. Kansler terima bilang. Berapa ni? Bukan. Ada orang orang bilang ke kansler dah dah level kan. Non charge lah kau lihat. Nanya pun apa? Tak pernah nanya.
nangla pe video ni la bhai mobile cameraman to en Thank you, sir.
Thank you.